السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا بينا على اجمل شغل هيتوزع من دلوقتي كده، بس صلوا على النبي كده، قولوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بالله عليكم تقولوا بسم الله ما شاء الله. احلى عروض واحلى شغل هيتوزع دلوقتي، بس الشغل اللي احنا نظفناه دلوقتي اللي انتوا شايفينه ده رايح لناس تمام كده. هنبتدي نعمل للناس اللي حاجزه معايا الصبح الشغل بتاعهم. ده كده البط قدام حضراتكم اهوت 5 بطات فرنساوي ب 1100 يعني، ولو بالواحده الواحده ب 230. لو بالواحده اللي انتم شايفينها الواحده ب 230، لو خدت 5 من دول ب 1100. البط اهو، البط اهو، اي واحده من ديت ب 230 جنيه تمام. لو خدتوا الخمسه مع بعض الخمسه ب 1100. ده عرض الوراك اهو، ده الوراك دي كلها عروض طالعه الناس على فكره، دي كلها عروض طالعه الناس 230 تمام. 230 الخمسه ب 1100 والخمسه ب 1100 الفيديو بتاعنا الله اكبر عليك. اللهم صل على النبي يا سيدنا. النهارده قول انت عشان صوت رايح. الله اكبر. ده الصفحات، دي صفحات اهي طالعه الناس تمام كده. الفراخ البيضاء يعني ما شاء الله على الفراخ البيضاء، عروض الفراخ البيضاء في شوايه النهارده، في شوايه النهارده هتطلع ب 125. دي بالواحده هي 180 جنيه اهي. والخمسه 300 اهو، الثلاثه ب 530، الثلاثه ب 530 والخمسه ب 850 اهو. شفتوا الاسعار يا جماعه؟ شفتوا الاسعار؟ لو خدتوا 5 مع بعض اهوت ب 850، لو خدتوا 3 بس مع بعض ب 350 جنيه، لو خدت واحده زي دي كده ب 180 جنيه. قولوا يا بلاش والله العظيم، قولوا يا بلاش كده في الحاجات اللي انتم شايفينها دي. الحاجه هي ده شغل ناس، حبيت ان انا ما نفوتش الفرصه وان انا نصور شغل الناس اللي طالع بالوضع دوت وبالمنظر ده اهو. يعني ما شاء الله النهارده في صدور رومي وراك رومي وفليه رومي على فكره، اللي عايز فليه رومي وراك رومي النهارده هنقطع باذن الله. حاجه هي بطلع الناس، اللي حاجز معايا حاجه يرن عليا. العروض اهي والاسعار اهي. يلا بينا الناس اللي حاجزه معايا يرنوا عليا.